Ner malaka nas diala kontin barwani lingwase meka Nuer online TV channel. Biya kamaran wala shanya dangro idu wan ka paingwan urkina dangro jan dangro idu bakel. Bana ler titi bana ka linkel ka duobdan en de ka link je. Anda mandoni sham kwas nyamle no rashni bana rach katin kontin lat korodian rewika sa Sudan. Bana rach ka tai sha denitwan sha ka latre which ka sa Sudan ke de manangi kone and take a military heavy vehicle teacher lat western content rewika juba and bana more detail ki more information bana kadin ka je report me and ngum la ro de ki ngum shoda latre which ngini mi lel ke heavy deployment ke jamo re which ka juba ko ne dum wanti na ga ki na nger kamandan en la ro de no ban jelin ka jen information me ka jen leer to content gor jeno mi jira mi jit gwasme kan Nuer online TV channel don jen shanga nyam ko bi jek ano ka Facebook ke YouTube gor jeno mi YouTube ku jetino bi gor no jen bi channel bi support bi subscribe kam bi je ka Facebook page da Nuer online TV channel bi gor no jen ano bi je follow gor jeno bi channel bi support ka je report me mlin kon mo gwas me bala jen kwi kore dan e ti kon ngach ne walno sa Sudan terering ni tama ka jen gwas me kon right ka kwi de me ka je report me lat kon me dan e chiro lat no ka changa jen dangro de jok pai ngwan ron kin dangro wi jen dangro de bakel me che George gwanu sha di ni to ngwan ke long no cha ka lat letter which ka juba ne ngwan of course ne ngwan chi ga dir kamandan en la rode so ban report ban ko linkel ano ngum chora latre which ngini mi ki ngum cha lat ka kwide me chora lat no bo konaling ka ja report meni tega tun wani shari'an la da long rewi ka juba ka jan shanga jan dang rewi da jokomo bo konaling gwasmeni wa security wa cha ka lunre which ka chikana lat report ban ko ling bo kule la men chikana lat ten wo do be lat ke di ni let ke japan ka gwade dan chi do ro de latin e wa ken e let ken ni preparation for election e de one of course ngai ke je en wona me chi jan lode ko chi na ti jino ngumi lat ke military vehicle lat ke kere which ka juba ke jamo ke ngum kwa all the road kwa block jamoni ne me chuang winyan to one atina sanu ngum tuɔɔk ngum la road re wi ke juba achirmene ni mo gwa di no ne me turbil me chala gwa la turbil de ni no ke jo chala gwa se me chinaroj ala South Sudan National Police Service chikene clarify ke chikala do ne do badan en kwa security force kwa kala tere dom ni ka juba ka je ka shanka wan ka jok e kene a part of routine practice mulunor they are preparing for upcoming national event when la ron kine daro yanda redo bakel la queen kware la 2026 general election but chanamen gujamat kwa the man chito ni pa din tama ko tam to kon ka pain wandien mu ban ko bu kon kaj ban je ko ngaje no en wo ko ji kala no jen e kene they are preparing for national election balat ke jen December 2026 ko cha police ni cha ga ti la South Sudan National Police cha jo no ngum le rode mi sha tor bieli ti ditete ka mejo sha ga lat da dom ne ka juba mo ka chia all the road chia ka block shela do gwada me a normal routine practice tam bener narar ke je ko ba queen kwar ba jere le ka queen kwar mungut we ne ka 2026 we ne ka pai wero ka na ka pai ngwandi ne wale so ne me gayena Canadian content re ke juba ne tungwala local resident ki ne kon shin gwasam tikala do ne jene kurun wang long re chikan la do re ke juba kurun wang long che jojo gwano cha military be kol cha gala de dum dia ana me chine te wan chi ga dwala long cha in cha security charge increase long no across major road chit ka go the country na chungtin no public place kan go the alti wa cha ka kep no and do badan lat kene jeno ye queen quarry kan do da kan kon ngaje go Mumlar kene jeno jeni people are just preparing for national election de ideal kana da lam guri no bia security bia je lat gosa mo tia de inki akamrar la jogien wechen run baga te kami bine latre wech no bine brar ko torbiel dit ke committee dit but
de chu benen arar no ka ba mit dit ba khamne lawi berare kalu be benen je terbil ndire to duarun ke chalat ka junction dial re wi ka so Sudan so ne me chine tin wan chika panic ke chinat chika dual ka ta dan en chingwan chi rin lat ke je ajen mi china yu right ke jen wude me michal ke me ala spokesperson Major General Daniel Justin no ka police ta jogo no ngum le rode chicken kula do ne kene approach do ben narar ke je ko binarin jago binari aleke ke je December 2026 election elect kene ke kuin kware chenga mto da ngaje no there's something there mto no chicken kula do ne binetin kontin ganga which biken ta da de we der we nyam ke je biken gwich ban ngai ne diala no mlat ko gwase me ken need to continue la jikume make an agwan or shit to because people cannot just fall for that when you look at it a lot de ni chala do chara first of all I didn't take a mutu on gwasmo kona baka kurun no ba heavy deployment ba jalat ke dini jerman chigalat gwasme Major General la general e kun jang na ko ro den ko binaru ri ale ke ko kwin kware ma de na de ke jogo no temu beto ko ngai ken no ne ideal charnat te chunka jermana ngai ko ne de South Sudan chete ka mal ke jan gwasme ne tum wan dear ken dong da te ko de to ko juba so for that reason a ken de ne lalar but de ne ken in a me exercise we are simply conduct drill exercise and strategic deployment ele ne ta nyo ne no de ne kuin kwa de ne laridi no chikala do ne mani kuin kware but te me chalat gwasme me chaguje no de lar de kana lat ala activists human right activists chet ka men ted mun yakane che right che George jana jogo no ne yene de kon la jikume kwar mite me le di la public la ja lar en obiane me biajalat but chan me chana jeli pan ka war nika chenge dane sha ev deployment cha la re wiki juba chene men chianga jeno changa tumni cha ga gektel millet and then ka kore awa chete ke general tidit te sha kebre wiki juba neten kona nget kim yadi nike awa cha ke ken general toto awa ken te security taping den awa ken shi ken ku chi ken realika ko de ken kede ken wika bom ajeri podana chiben anyok bonete ngoro na en wonene maybe kirm yadi chedeten don kirm yadi chejien chedeteka angome de which karun wanga longo de la tena gwas airport seventh advantage junction no god yala kon we ken don de chicken de ni ken galata anyok bonni empan bo chiga na wo do ke area ne ken ne kon la de ni SSPDF do ke na to ke do ke na ka do mi choralot kwana la jogo no ngume de yen community de in get threaten you no jiana which mean that there's something there chakula do ne take a querm din me cha yene ke quer di de mo wa aram ngat ke long ago ye no dong mi che to long dong de ko daten pan ke jeron ke jen cha yan dang ro dio ko mo ko pay ngwan je joje no take things to charin la de wi ke ju bachina roch waken kenam kirm yadi control jen ke jikware me chiga duol chiga ala ken wodi bane te alten kontile generally re which ka South Sudan especially ke juba tin go ken wote ka power ke te influence ke te ka bomb ba ga deal cap kendia ba ga deal detain so much ken me ami chari aleka eken wa cha generally the change again chanam blood gwasme ko kan ken released chaga bilat ko biga barar kake ba chala da George ne dial ano chetika generally the shikim yadit shikene de plan no de kana watch what a crackdown taken ko ba kan generally dial tin those who are relaxing re wiki juba jagro do ko tele jirek shikim yadit chegu jeno ti dialati baga yen kan dial ko run te rambato ga bi lawle a chenga man chala police ne no it there's no insecurity ke juba there's something there timititin muto gwadamo mu pel ga gwasan be ko minge yene ala de chimi chanu re wuch
ke chaje la gona dia la jeno te ka mi tuɔɔk man yam gwe ge jeno buoj baro ba mar ko wuj dong de ro mare la guru no ba di ni ba ka petre wuch bi poinen kwera mo men dong te gerek be di ni ba ka la tan gwata man ko erun ke gwat ti do to ka jama ba ku le backup ke enyok another information michina chala la de long ka jen report en dana shiben ka do be dane cha ev deployment cha je la let ke je ni ka chen dang ro de jok pa ngwaron kin dang ro jen dang ro bakel cha gu je no kui daktek ma char kana ne ka turbil me menen kon mo gwas me mi turbil no mi turbil de ni ko no monte de kon gu je no jen chere ka wulit ke jen de kon cholo chere de baba ko turbil bum bum ka chala da gwada mo chi jen karwade mere de dar te ke de ni choko de ke bakel kule la turbil chu de chala da gwada mo ko ne me kelan te makarwade te ge jom cha kulat gwasa me bialing awa du badane lat ke de ni let ke je rewi ki juba ko bana rach kamila tuɔɔk awa doctor yang machar lubde dong de jong ngokan wale ke jodan chalat that is maybe kuodi ngoka jeka gadi ba lubdien ba ngoka jek ko ndor kir chaje preja chaje gono lunya lun doctor yang machar kete ga jang ti lugo de doctor machar de jelun ken jekware chakula do nene ko logo de no bi public bika react ta dana chanen ke je wakir mi yadit che de india chagalat gwasmo chanen bono che te delay ka jen gwalok chenge dan wude chala no agent point de jwe chakala onen bo gwara de lel kala lugun lug do tien chiken dun daram cha chiken pelecide gwasmo china ro ke kwide ti lo lugun lug do tien so ne me bongo de kuna question ngum cha dun daram cha cha tu je so jene men chalat awa ka chanjan dang ro de ko mo cha de ni chagalat le doni alapan awa gorko ba daram char ba lugdien ba jongok kalugo ba ngo gwad me de la two thing again bad news kene good news kanda good news no ne mi cha daram char cha jeke no ba jelun de jelun en wal ki run ki gwad beben na mo ke ka wodi de mal der bere wi ka Sudan mo walu ni je bu Sudan be te kamal mala ban news jene mo kir mi yadit weling ni janken ke jang elder council ci ka dob dan let ken na won abiga te ka wo ken de ke dakama char de ken yen ken ji kwara wena ka pot council de ken ka moch karun ke de ken ka kwet lit wad to daring dini jena long daraje tok day wich ka juba so ready to ken content man nyama bi anga jene darama char ko rama chanyir a jang special jang dial wene ka ken Michael Makwilus by the way Michael Makwilus jaram dan la kwer ngoni ke jaram dan cha kam long akir ka ngayen situation dan tetin nyire ka darama char ko jene woodbor kene la woto ron kit kel ku bangon je ngoni kel e cha jang cha kanak karom te rom rik tinone ka ci darama char kene Dr. John Gerne ma biote kul te garik ka ku kori dan chamal chalat chamal chimal che bin ci darama char bo jen bo che cha apologize ke me dana ci to ka ku struggle ga jala do struggle je te ne to ngwani chan lose on the way and we are very sorry for that a time of struggle but me chan we dan chan je jek ci de lo ni kon jokke jok jaran pelika kam ko banne me ngudo ngide jani e ken jin ko ci kure dan ci tung wal ku ken leben lelan tama kajano cha wi cha je ka wi lat ke je ka mal cha je ka kor chang ne jin kure dan e tar ke mi bna kul barar ke jin independent semoni mi bna kul we ke independence ne te kon te liu kan warte ci ko te nyinge jala ci ka jang kan jing credit kure lich ka jang kan jing nu kan jing ni credit tune te ko ne tar ka kurga Nuer ne de ale ku ci liu ka ngane ka ga Nuer ko mo ngai ken mon ko lo kan credit ka na mo mi jang mu kan ite motin ni Nuer ci kan la na wal ci kan de blat ka cha mal cha la bi bat jala lar kan no plan gonter mi kan ro ko nga joram mo gonter ci jang ji no mi je ka te balel la le di appel
chene de kon chipel gwad me kan nuere ko nuere chigan gwenje no malat ke jang dong e normal emet ken ke je ba ke influence bo ring ma chara mi je wal ring ma chal self determination ajen jak so Sudan ko ba jigon ajen jak independent ko ba an ngone ajen jak tidial ko bi go ke jaram dan gurun teme the first national election de je lat ko ba do ba je lep run tel ko bi de bela bom jen tam but I'm right corner wa gur keno de ken Dr. Machar de ken look ka lum bej ka de ken Dr. Machar de ken yen but chakul pressure akume international community ano kire mi reng Machar wi gangre ti jen ci tale de ga jamo wuje mo ci bata kamal 2013 me korme tuɔɔk chenen Siamal ci awta nge 2015 ci reng Machar ci le joy ka South Africa ano siam nyaw mal nyaw tani ke 2018 majin mamati ka power already ci reng Machar ci tagrar batale ji power ko chang mala ja yene mo ngoda bo la berar biala bilana mal jin bo dere ngwang bo dere gor mal atit wana ci ramimo mulug liya ci de gor dere na kajiram dan len mo gwa min lo rode nyen kwa kirmi di jo jinne mo te reng Machar ci lo nya bi ngaje no balari ke raina ko kirmi di ramimo me nearly ko be jien so ajen gujene ma gor kano dere reng Machar dere gan kor ka gor jang di alabo ken reng Machar a ci dot re kuma ka ene jien kel ka ce kuma ce yar ke 42 years ke 20 jan la 21 ko start from 2005 be ne ka jan ron walle ron kin daro jandang ro baket mo do kwarka en kid ka watel mi chana la re wi ka South Sudan so right now situation na tuɔɔk mu ko lele ngono chete ga deni ala to gwasmo be adil ngaje no de jang chare yalla kan o de ken Dr. Machar de ken yen ken neka but right now take a blaming bo tuɔɔk gurgono ba ka wi reng Machar ken de ko ken ke ba kap wi ngwenten kon te kel ka Dr. Machar tin chaga yen kel ka ja ko jang lat ken non me dane ci tuɔɔk Nasser e ba ga Nasser ba ka dil yen ke je chete man ngai kon pot kan gare jemo ken ga dial ko ken gor keno biken mi jiek biken lat jen kwala do nene mu waje ngo jiek e jang what do you think will happen tegen Nuer ku ke ngwak to raje no mu dierien ke je ke reng Machar mu chui ko kono mu chi ko kon Nueri jen run mi ku do run ke chi dung jang chi ku lonen ke jok ko tana right now they are too blind to see ke chiur chi kenen bu ku lonen yo chi dor chi jek ay me gwala da ngungu yerek gula jelo de lapo bukulo benen ci damora ci wagrar ci tagrar ko ne me kamon kan Nuere la gujino jinte ka power le nyira mo instead de gorje de yen let kel bu gorje no bi jojrare me ene de lele nene me jindiri lele nodi kajin right now tiken long already ma do that len long mo gor no bi mal dana gor ka bi no mun lo gani Nuer lo ka kam lo gani jinubi lo ka do mo gwa de no bi a one tribe ke gan manukun biya ka joj biya ka chenga jek na moni chi chuo kwane dia le jogo no nene reng Machar chi jaram dan te karek reng Machar solution ka kume dung South Sudan dung do no mo cha gur gwanter jene nene reng Machar abada je abugu be che chulo yar ko ken tele ke development mitere dien tele kel chemne yen tama kan dial chiko koko doro win to gold jela na jugo no di men gor ke longwa seme o bna bare ndong boj bete ke democracy boj bete ke kuin kware bana me chike me adi che gor ke nyire kangam ke nyire ke Dr. Machar that is why we are seeing a lot of problem this day chikir che gor ala nguglo ajeno bu South Sudan be jiek long keep South Sudan ba gwa kan dangro do no che international community chicken ne already jen jukan kire no ne kira please no normal luin Dr. Machar we are ka dialogue roje no ngamal akire no cha jo me si ono wal chenya ante me jener right now chi yen ke one year chenyan ko de ko larodi ka chenga jendang ru bakal ka pay dok e pay wo ajene che ron che kulutian lat kon walle de te ku de te ke ron kel wi de pay ete wit so no mo sikir she wono lono dara mule dara man la de power ke dara jalat chen wari ga jo che displaced chen wari ga nak che ga nak ne ke gan chimne ne ka ren yale and yet still wari katen yen kwale jogun wodi jin mi jira mo goru be malu ben la to goru jin bi Dr. Machar bi loñ bi abroj bi the remaining requirement they can complete
revitalize peace agreement be anyo go nyurtin then be amal mo biajino dino kir mi yadit is never ready den kwai pressure ke jetam right now so na me le rode en wala change ndangare ngwan ka pay ngwaron kin dangro jandang bakal banne lere tungwan katin bare laden wala wiki ju bana kalen la jeno every deployment ni wochi Africa Union chikaben ke ji gat banmo na very far kan deployment mission makana mulat abade ni la let re wiki juba kana mutuok eke kwiko chi Africa Union chikaben Africa Union la be ka ba ga lor buga weret so it mean that there's something there me kan kir kana jen wi mon ka jeno da kan ma charan walle ka jen dang ngwana pay ngoron kin dang jen dang bakkel ba je delon ki ba ke senten ki ba ke punish jen do dan bo la no e kere o kelen walle na en walle ba na jenga je no chungna ne ki ngum le rode ana me de la jen report dan go de nyok kon kel bana jek kanada important report in kone be kiletin be mi jiram jidit kan online TV channel ka YouTube go reb subscribe mi jiram jidit kan online TV page ka Facebook go no be follow kan yo me kan subscribe ka ti ka Facebook go ka channel la go pin gwas mo beling bay la pin ko bo subscribe no ka YouTube channel la ani bi atakamal no bye bye